Farmers Council the border Humri Dam sita Humri Dam de din mangke Humri Dam de an hala bangso along le bange border re long le kali person si pini nangman lo the sipini yongwe sarhan si le ke chengsi acquisition arjun po topic te hedi bet so cheng henta constituency arlo parko brahman along development amen pensi Nogor district arlo mate angkang Pop kuliah bora block pen Aiwa yahem open space towar nangki ki masai nang gede sita la swasai ta Karbi Anglong hidup der ratum hanbang genom pidar lo kimpidar lo lake Nogor district pen Karbi Anglong district border lo and the lake Karbi Anglong along le kalima kopia posi KSC kachari atum claim dam de der lo ma labang so border along le Nogong district afan chojor der lo ma council to bangso question of nang ti bangso lama kardom upu sita development akam ke claim ke mission te ma la pen border ke do tum ke development long lo te ha ahi ga prek pen le long sita deng dun der ti athema u Karbi Anglong pen yong si claim det lo te bang akaprek le Meghaloi pen Nagaland pen ba Assam pen le nang claim sita ke deng dun atum do kok ke ti athima halatum ke duk det ke di ke development sing nang ike te alama bang ala pula sita bang Nogong district pen yong si nang claim det pula te la ke Nogong district along lake ceplang der la itu Karbi Anglong kali der la pulih kacik krong ilida kacik krong dun lo cekroi dun der la pulih ya ke ceplang la si kacu yorateng la si aprang ahut pele dame mi Kamrup district along Neli Prang la Neli Hadar di Siman Miako senior IAS officer alang li DC ke dohut halapu piling kata na tu Meghaloi pen water supply a pipe nang bikok lo rada tu ampan water supply nang pidet lo kadu wita deng dundet lo Assam anatu asor anta seta Assam asor aning kilo netu malong lege nang tu Meghaloi asor pilo na iklem nang gitu lama si DC apan toy si hala water supply anta freedom to atle la pen Assam government pen si non a pike claim thula hala so ke Assam government da claim sita Meghaloi sor phange pe claim long le der athima adet cherai nan ko along le cherai nan ko la posi Kamrup district atum ke cherai la ne to malong le pulo bang mohong atum lo ohomia atum lo alang le tum ke cherai pe na joksi Meghaloi pen nang salam opor an ke phalang hutu at la pen son dak taxi ha Korimgonj ke do neli hadak DC man un hut haladak lusai chera po na tudo amat hapu border na tuge doge kuki atum sai se amat sita Assam ar lo kuki atum aman Meghaloi gali lo hapo Mizoram pen dolongan kim de la pen ke reson asangan ta hapu pen senang pidet la pen dowayan ta hapu pen senang rondet la pula yo keman amat Assam government atum ni lipan order na pilo hala dolong da freedom dak nai sita Assam pen anatu pen ke dam ke to warave la sinilita motorcycle pen si ke dam gari ke dam de motorcycle pen ni tu kecing koi ka do belang la bangsor ni sedan ni tum han hala dolong da freedom nai pulo seta bang Mizoram men senang kim lo rong kuki tum nang choning ridun lo la freedom ni lo bang Assam men nai claim ta kali lapor la Assam ar lo uthuai phak seta bang ni tu ma senang claim pilo bang Assam men nang claim pipede ke po ma se ni li freedom de jat lo seta adolong bang free de lo seta la ration pi ne bang ke Assam men ki pi ye phan ni tum claim te kan la son ka taxi
non lapu parkup anatu parkup chotche lage la salona bethian dalo lage nelia chinian de parkup Anglong chotche lo salona pupi ni dim an dalo hayong tholan dalo hayong thol pa dim du hala da kharlong dan klok puta du hala huya dim an ta Assam sin nang claim de titi ha Anglong athak anda nang claim de titi football ka pathuan da ha Anglong athak football field long anda hadak nang claim titi ahutbe aprang ho lasi itung ge dodon clip sita Assam pin pen pina ka pojo mat itung ge koson no ne Assam along dodoning tung te kusi autonomous state ke hanglon ta Serta Assam pen along ke dudung kang tung son si alam bang klang to that titi nagalang in summary elektrum song atu manta in sam dunri hela bang nonta itu APHRC pen ningge olo serta song atu la solang ke jokan nang ningge dundi kala la son si jeplang la porque la ke itu malong le kaca sarendar kaci odo nang lo cerai non pudu nak lagi penisilam nang ifanang jo itu lalu pen pulo parkup arong hangarong soceng henta konsensi arlo parkup rong hangar lo rong hangarong along 30 kilometer dulu nang hilup no parkup rong hangarong la sinon towarta bang ponchait na sinang selam lo DRDA pen DRDA lo ada ponchait tu sinang diri lo mobile long kado hai sita isialam bang ili putain bang ke Nawa district Assam pulo itu ge kan itu mah separate istiman constitution ang pialo ge alima kalan six itu ge tum isia constitution itu mah nang pialo longle hilang kan nang tuma farmano ko situman isia banduri yang slab pialo kete la so banduri long pini Nawa district nang lucak lo tangge itu mah longle nang chilo boleh kalan aku puta uthoi pa uthoi pithala $60 lu ke ponchait ke thang nang tem mun e madi angen ke ponchait pen nang tem dia lo ante itu $60 ke halada ke ali pabeda ceplang dia la ya $60 pabeda ceplang dia lada ke tok lo lada ke tok udah lada ke na ponchait arona lo masih section 1 sub clause 2 lo masih du lagi laso ponchait aron ke $60 arlo ke la ke thang da jak koma be claim unti claim nang ni tu sip no claim dia lo lagi ka konsul ge si kroy ke ka si kroy tu je plan dia la si ako isilam lo pen pulo nang pulo song atum tapi ni aning na thik kane Nogon district along ri tala tu ge open pulo dead long ri pangsi ka song lo ke pangsi ka song lo pusi pulo matiti Sista itu malong ri along le telang bang Nogon district Bongo sena RSS itu manang chi lapanda Karbi atum te ersel prungsera dalam sepak lang hai kopi pon ke sana la ke ametha det ke ching hon tek the pon lo pusi punang kok obon la penhala national spirit hadi la so ka be pon lo ni patriotism ka be pon lo a spirit abedet a spirit dolo te intang ragi a spirit ka be pon penangli nang chuhala arbaretom long tulirang long hanga ke hai pulo sia malang li pulo la pu tum ke bang chingki me pik pusina ko de hauran hat boli jeng chingki me o chingki me odi sar tarang ni nang puna ko ni la bangso no la so cheng heta constitution lo parkup arong along tulirang long hanga ke hai kame development pusi pulo development jong si Karbi Anglong pen development pio proti posi Nogon district atum on chara teng pen kopi posi hem nang kin nang koklo open space to war kin nang kau nang lepila ko ini to aprang si ke ilitum pini kacingki pon abuta ke la development pu a concept alam itu kacini hang tawe lasi nili kipuji bangke nang li tum jongsi rat dead upon kacari ponji pulo tangte aprang si nang litum aim concepts ideology geographical boundary lapen a history ilitum a rat
akisung a history a purkimo lapen ko PPC theories of development labang so alam lapen state and democracy lapen development and social justice geographical and development lahai alam research aprang si claim itha non kidobom a political leaders atum MP lapen MLA lapen CM lapen EM a department tinatum sa kami amit hang example education department agriculture department social welfare medical in charge lakado kawi amit hang a tourist amit hang a area a perman research clinic research officer department do sir council along and then why they are not functioning. What is the use of being a research officer? Research officer bulutante haladak radatum akisung alam, be it child-centric development, be it social welfare, be it any schemes project ito ang sa kami mithang arong lapen mithang a area ji research damra o labang so a topic ke ni jelang konpo pura nangitong aprang si chinita social science subject nangitong porhita sociology porhita economics porhita human geography subject porhita governance political process kuson si a process ke damjima la chinita political studies policy studies lahai aputat nangitong aprang si nangitong knowledgeable amunit ceman ita thang bagbi la arpu chip pen arpu endun pen mithang a concentration areas chilang le pin kulonte nalitum non ama chi resign igdetha rada tumapan pasung rinot rada tumpan chenek rinot pinyarni borpung tarapung arat kithi kijak ja iten nang kecit telom nang apar phang chinjin sui kha tuliram rong hang aki hai CM kang hon kang jinso nang li ning arlo chipado ikha lapen nang li helicopter kinam ador ko ana ki thine nang li radapan nang li halaki dugde BPL atumapan nang li mathadam luma lasinili overall ki pudam jitang ke hala mupen ilitum kachet kansar tokso do dia prang ala William Edward Gladstone di alam dike 1868 to 1894 aningkan alam li ko PPI riasi alam li Prime Minister of England di UK United Kingdom alam li ko PP a leadership equality si alam li ke klem halabang so aningkan alam li ke klem kon ke bir the adang ning kang samdo nang ziku alang li number 1 alang li an ponlo alang li la kang hon kang jinso loyalty liberty alang li economic budget ko an si kenangjima alang li political reform alang li claim pon iglo alang li efforts alang li mithang ajap ko alang li along arna mahirjume lapen haladak United Kingdom arapen alang itu ning isido si the right of principles of foreign policies ko pipia policies ma alang like ideology alang like concept alang like chini pame process koson si kapadam jima a goal kapaplen jima alang lison Charlie dot iksina no ni dia ko ni kapega tupidam tunang ni non bangke ilitum autonomous state alam thanan nang kokko EPSLC atau autonomous state amen pensong lokotang te my meeting bil lokotang te iltuman permission nang pakran ti de nang tum permission hana district administration untanang pulo ba BJP atong tanang tum pulo permission lo pusil tumhan apong district administration tay tumhan may nang pidolo kana lo koloni long ka permission ay tumhan ng permission na we tumhan may nang padolong leder lo pen along lo tumhan manang padolong leder lo sita district administration tum amek to wache cha do ne der ne amo to ka sulong le der ne ba kupi to wache plan der ne ba ke claim boli ma ke claim chena ma pola ma sada man ke la no sir bongo sena atum
Bangladesh pen mangsi Bongo sena tum amena a country kapincong Bongobhumi kapincong yapan uttor borbilang meeting nang dulu sir. Tela bangso meeting nang kedolong ke Bongo sena tum permission na hang lomba district administration atum kan. Anghi Lahan lu ini dan tinggi anghi. Laso lasi jong si Bongo sena tum han jong sena tum permission ti pulutang ni tum EPSL sipan pulo permission ang pinidek. Kali masa. Mana tum Bongo sena fan pe nang tum kupine connection dulu mante. Nil tum non district administration mai tum arjunan kokpo tapi KCC ASEAN non kasari mau sampai tum arjunan kokpo. Silaban solam panani klardak pen hangsa. Permission itu nih permission nang Permission ili tumai permission nang gitu. Bongo sena tumai nang ni. Angela pupula tante itu ma council pen district administration tumta hala Bongobhumi bang Bongo sena tum adet ke cikim Bengali tum adet ke cikim lalong ke rabdun napaladi Karbi Anglong masih Bengali adet ke pincong lalong ke rabdun ke plandet lah ke rabdun cok tali lo pomat pape joy kipen hawadi ke daftar ke nangi ana pidun lo ansi eklem tu lo lan cok tali lang political power anda pidun lang lah mang adet ke cikim long yap political power ke pidun pu ake ong rat atum ke cini energy eta lai non elitum si thanang kok bola solang ke political power ke pidun ke la council long vote ke pidun long hello political power ke pidun long an ke allo ke duko vote le pilong lo te election da thulong lo palam de ko namasi vote pilong lok lo mase bang election da copy thul to that lo an ke elitum adim sinang serai pitip lo amasi la ke council si non edom tuliram rong hanga ke hai atum si la Bongobhumi ki kim Karbi Anglong nama pa raira mongalia det kapincong along ke edom CM amasi ke rabdun la pen la ke doan atum dalo CM chot kalilo atema CM apan jong si CM university claim ko zon hala EM MSc tum ke walk out nang ke di ni tu nang ke kroi dun di pura resign ni tu ke pun punai mati di MSc ben resign nang ni hai MSc ben resign nang ni dan hala party pen BJP pen resign nang ni mati di ka resign je den lo mati non CM nong se dodum dia lo mati tar mane hala tum anta ka che kroi dun lo ka che plange political power hala tum mani itung kelong nang itung a political power si hala tum pan ilitum political ajakong si hala bang pan Bongo sena tum pan piturong le Hodai lah betul. hodai lap le hala ilitum ke ilitum nang PG pu autonomous state ke tum nang pitu thede nang pitu thede hala so a political ajakong ba ke hala itung hala Bongali dengan long nang ne long nang ni putan ning hok tak tok we hala tu masih pidun turong sir la sombong nang bila election of alam si dakbang ke di la sombong na da orhei depo la sila ke ilitum apan ikitopi ke high star jai the third star ilitum apan ipachini daklo 6 schedule part 17 kechi atum apan vote joglong le 6 schedule paragraph 17 along kipu kece atum assembly election along 6 schedule along arlo vote joglong le lapen kece atum kedo adim anke assembly a constituency arlo thapon pe det dangji pusi paragraph 17 along kipu angdeng pikretroksi along lapen 6 schedule arlo kedo atum assembly election along vote kapijok dun long le deji aphan governor si kedo adim he assembly constituency angtan kibiji aphan pachethang declare that dangji puketok peklang dak do tangte
là paragraph 17 alo ang deng pi retroxy along kitok ke kengsang Bihari Bengali unot Muslim unot kengsang non tribal atum anhan ke bangso aron ateng pe vote joklong le putang det le ko puan sepsi pini arnianta alang itum jigera tek lo sara la non ki do bom a political leader tum hai kalang la solam mange niliyama tadi ala politics walang kacini ne po lada bang alang litun kama ta politics pulo te election hai nahi lahela election pu penseta ametang der le chi yor tu deseta election hai lo te la politics ke thek lo pujima ta throng hai abinong e kali politics itum siksidul baning hok seta ametang der lo pulo tang te politics ke thek ke election ta ka hai amar hala ametang der chi right tip unde la bang si politics ke thek gi non ki election hai amar bang phan ne der pa chi rai rong pulo te la ke politics ke thek the lo la bang ke kalang sa ho lam lo sinoni nang le pana juchu bosa PSLC atom autonomous state the song lo pulotang tempen puloke eket hang ke chop CM to ram rong hang kachari council administration atom mangel to man eket hang ke chop sida autonomous state amen ni pulalang le ha Delhi ke to agete tangka suri ka ke padam kete korur tangka padam ke itum han na itum autonomous state ki hang ba itum han nang ke hang Setahal alang li autonomous state hala Delhi lo ke paju teknik pa chodam han mangelang li tangka cross. La so a difference ko pilo ke pa ki pudang besar. La mo pen pula election ke hai dia pat ko bang le lo. Election ke hai dia pan le lai claim lo. Mo jala autonomous state bang hang hel he. Mo je ke hang ko pa kapitin munit kom pan ka je be klang chot la. Ka pa mang hu pan. Election lagi istilah mah direction motel lai bongos na RSS sama kalang lo RSS bongos na tum jike toy lo lagi alang lipat son ne claim ignore to la dak la si moli tum pulo mate di bhatte maruna batte maro pulo mate di bat bang e pilo hala ke chulo mang ke Delhi ke dam ke cholong ke jui dam long alang litum picnic puge li pupedet sa chok ya alang litum dala ke dam ve ke tunga leader tunga hok si ke tin lo mene ke hang dam ve lo si ke tin lo se alang litum la si dam la hedi hala som mong ke jui dun dum da to he la ke aw alang lo jui dun nang Delhi kai ke le dam ve lo ga li po pa jui dum da di pu la ta do hok se ta la ke dam ve ke tum da do ke long ji mene ko ma tha ve ke tum da do lo asa ta la political leader to bang itu CM ba MP to bang ke la ke election ba hai nang ji pot itu da autonomous state ke hang pura chi krong nang ji pula chi pe klang nang ji po bang la so lam bang la so ka chi pe klang bang hello ki chu ta chu long lo pe klang long lo la hello bhat te maruna pula bhat abang pe chu bom na po bang la ya alhala bhat te maru po bang ke la autonomous state long to long la ti la ka abat lo man ti di la ka atuar la ka man hala bang ke ilitum itum an ta long ila sakori ta long ila det ta che long ila political power ta long ila poisa asa India government men halu ano poisa ta itum tribal tum long edjila hala bang ke hala bang la autonomous state ke long bang la ka atuar bang la hala bang ke la siala Atubara bang ke khang cek lo setahala nikani siben batai si babatai ni dampen ke choke jui dam long la bang ke ke chokam lo kon la bang ke pibong la bang ke la se bhat te maru na bat te maru pachu long ana bang ke pape chulong bong nang pi jui long bong nang setahala ki jui long ji ame thanga ning ke hang benda ki jui long ji ame thanga ja kong benda ki jui long ji ame thanga ja kong benda an ke chulong ji ame thanga ja kong benda arling ke thige man ja hem chi kim long ji hala so to wara bang ke khang pi chek Ante la song bong ka chi ton dun jia phan je la da George S. Patton pu inut philosophical writer alangi ki pu ke be willing to make decision that's the most important quality in a good leader bujo nasi alangi tum non la non kiruling bo matum alang itu philosophical concept
lapen alang itum ki take share ideology alang itum chini tun de that pen kita porhi he that pen si alang itum ke delia lo hala dakitun dia pasi arong chipirong lo ke tangte muni datum hedi aning ke hang pensi aning atlong pensi leadership qualities ni claim pame jipu ami hang semedeng lo bonte si disia atheng no he tate lahai asemi ki deng kente ke deng ta athak si deng chot arlo pen kali de lo ke sa naga chini ne de la seme da pia pha de deng lo mata chini de ji le to semi lang dang lo bo lage seme pu da ba mata ta na tu de ji le la mangi ala siya ang hoi ini long po pa seme po bang de mata tu chak wala tu mangi penisilam din nami pana julang sa dak ne tu mani ke no motor borbil hem ni le hem adung no 450 family atumafan Bangladesh pen wansi PGR along lelong permanent settlement ani setan di media long kan di dingke lo permanent settlement mane longle patta pilla lo ante labangso tulira rohanga ke hai pulo Bangladesh atumafan bangke itu illegal atumhanan ke tum eviction lagi puselang ni geber di আমি দুদু কুলিনি লংলাম ala Nagaland border alam sidinge dam sta uttor borbil 450 families ke konak se Bangladesh na Bangladesh pe nai se de alam people te la 450 families pa eviction nangji ku people no ana ninge he ke lan cha tagalilam le ju 1,60,000 na NRC la men ka ve no hala ta Bangladesh so rai se le ke ante la to hala tu madan no anta plum te de ke Karbi Anglong ti do er lo ke si isialam ini tu nam ki pudam nai bang kachini dam nai lam mangala hello CM tuliram romhan pulo pata inthan FG ban itu illegal pata an si pilo bang non didu bolini long ta kece tu nang permanent pata do ade la tu komala pata nai pi posisi tuliram romhan hala bangso media no lang ikaning je nang tum lahai Nagaland pen kota ka bonai nam tap lahai ke ni tum nang kroy krepo Nagaland so ke Karbi Anglong mas council le dake mado ma puta selamati silam le Nagaland so ta itum long si potana si ritulati potana ritulo lage potana jahang bom lo la naga tum ta ta eli tum council pen si pipe det ke hala ino additional chief secretary au munit temjen ko hala bange pipe det amat alang lidim ke Kumaya Babul Roy po pandi pichurong ke ala bangso long le thot lo naga long le thot lo IAS officer a primary la somani la so long le kachirai lo ana bang Babul Roy hala Bangladesh pen ke bang van pichurong ke pe non ini tu lame dopik lang sa uttor borbila long non anili atum yata bilta riglong hai council pen council pane ha high court pen si order do tan labang so order ki eviction di order PL tan sta council pen khang check konar lo lage la uttor borbi lo ani selom nani fan birta nang pi hai council ni khang check lo pa khang check mane pa eviction long le det la ola le pen isiram man genon ni tum adung khana lam khana ko pusa ani si pen na khana so ko pini van chue thona non da di fola me than sina Dipu railway station along ke do ke che so tumhan railway department benta eviction night order PL sta Karbi Anglong autonomous council ke labangso illegal ke do tumhan ke right thulu ma mate kanghon kajin so ko pini do problem mala nang lima sang labang isi ekdop ning oi me pe ning duk me lang na tinang hala rompan therong bangge eviction ke tong so kali dit pe prapik sita pini da hema do non da railway station ari ke do ke che so pa eviction order naklang lapi ta council to be polot samiri ke la ala labang solami nang thana ke jot silu sa labang ni liwa tha hala ason kapre ke thang ta kali lo etum High Command atum RSS BJP akethe atum
อันนี้อ้อยหลักปอในตัวพันอังหอยปังนีลงเลยเด็ดปอเราเป็นโมเกติเกตตา election กับ contest ดุนยาพันติเกตตานังปีชุดเด็ดปอเราพูดเรามาท่าเรามาสิละตัวพันเอวิกไฮเด็ดเลยเราเป็นฮัลละไฮเอวิกไฮเฮเป็นอ่ะจ่อเราบองโกภูมิพันสิบองโกสินาพันสิอ่ะก็รับดึงทุเรศเลยดักมังเกบองโกอาลัมอาla ke hai hi pe na jo ali ke long ne ke bong se na tung le hala tung ke dak do long bong yela la pen political la ja pong na nang se long dun thu long yela la il to ma cem to phang ke la ke receive ma son si la Bongobhumi Bengali a det ka che salam long la no pa ku a son si il to ma cem to phang ke em luk la pu yo bong se na tu puta ki hud hedi la son lo la pin chong tu ne li ke chinia teng ke la sia la tu mangi la non bongo sena tu karbiang long che right tip long le tik ke la ilitum a la son a munit tum phat tu liram rong hang a son a munit tum phan si pape hai bongko ai mu ke hai lo ala bongo sena tu nang playing set lo pulate alang litum mangi tur chor ko la pu ye use and throw la ka sirin cha son lo tang den lo te war phik pedi akaw me lo nang ke pedi la injection ke pi hai a sirin hai ala le tang den lo te war phik waste paper basket along e bangkang thok ka do wi ji ke di hala da waste paper basket along la son ni thek long lor lo ke de hala appointment coursing in Tibodi Bengali to a vote pens lots of high lagadi amen Bengali to man pape do olo alang li ma tha ga ni de kai da Bengali to ne ni phan na pi ver popular gi man da amar bang Bengali to nang ke playing set lo amar nang ke coursing tiga kam de lo bang through war fit lo la boy syringe son lo lata syringe lo plastic glass hai oi la son lo disposable hai oi disposable glass la plate ta was to ki an cho det pe na pe tum rop po war ki ti kan te la solam lu sai tum rop po war so ri hala party long son nge tum rop po war cho po me than si chong lek thu ye la ge la pu le la lai ni phanda la sila bang solam thelam chi hek pe ni la li phan pathan wani masini report pilo asi report a item do lo la sino na lang ni phan sini ni la solam a potha ko pisi ku do ni man la lo ili tum munit ke ili tum pir thei ke do long mer ve ili tum asumar phan ili tum adet kha British adin pe ili tum han ipilo la si ili tum ami kham jong si a voice itum race rate itum jong si social injustice political injustice ili tum ami hang adin si itum hang si chari pon long nam ji pu around ki tum han 20 paragraph the sixth schedule to the Constitution of India ili tum han ipilo pachini lo la pe ili tum adon tin abang putin stame ili tum la kadu kawi akisung itum kadu kawi ta ili tum hindi a voice is say bangke la bangke chingthur pon serak nangko apor ke ili tum malom suwe ta por kilong di la bang su apor malom suwe da hud ili tum arta ki dampong lo la si ili tum asumar young generation at makan matha pon si kadu kawi asar mar sarpimar riso ijang tum stame la bangke raise up your voice of all the injustices done to your region your Karbi Anglong district pusi itong pan chief justice pensitame high court pensitame wang plut sidak nangi khantang lo nang litung boring our side government our side le claim sita nang litung asyang tombang ke here repin terang repin pen nang litung aron pen nang litung claim nang ji rada khan pachini pin nang ji ilitung la rada khan non khan kami nang ji people ilitum arise awake do not stop until we reach our goal ilitum akimang ke lele tik tak ilitum ke sang nang ne lo da si ilitum kado kawi adon tin Karbi Anglong is less di mahasau arat ans kami non pinak lo bodi la human ka biswa sarma ki wang liji la so ki wang hutra ni li ke birta long chu at lo je la inunut a commissioner atum di
latum hedi bang pharo hini pena ponangji Ward Commissioner tu. latum aphansi Town Ward latum Commissioner. aphansi na CM atum EM atum ke khan ki perelu je nang bang pharo hini ra pocket amuluk penap cewan vek nangji pusi order segitu lasi rat det on setame anu tin setame ilitum a rights cicini na ilitum adim ke ilitum lahai wood ipak ke jokdun pensi ilitum regulated contact itum akayar zon isuma akayar zon ke ningkang sam long lelo kido kitakadim ta long lelo lasi ilitum kado kami tang manghunang ne lapen ke educate cipi serap nang po lapen educate ase cipatu nang po lapen organize serap nang po lake Dr. Bhimrao Ambedkar ki po lam lo si kado kami tang manghunang ne lo a hokpet pen ini to masar Jai Kathar sar party APSLC president alam ni pen nang ki Japon intang kring asodosi non kacinia jakong dolo si kado kami setame ini to purna lapen cesong na ninggit he di ilitum ake kroy abang putin stami arnam akhir jume dolo lapen ilitum rat that on stami non ke he bomlo me bomlo dasi cesong pamilo na ining intir ekpen asi kijutsi lo la sinong lege la asi di kado hani li kebecuning ri dai mangel hello lapen ni kado koi mata la bangso talk show nang kelang nonton ni aptokanu kepale eti pansi di chuning ri lo apen silam mangke kapacini lapen iltum Karbi Anglong apa si kacuning dia lam. Penap Himonto bisa Sharma dan Karbi Anglong angko, labang so ke Anglong. Karbi Anglong ararapan kacong tui kacubai apong anda kini nilang. Karbi Anglong aradakan yotong mas dalam Himonto bisa Sharma nang pipo lo ningge aide. Labang so lamang sidili rarapan nili kacuning ri. Autonomous state jong sinang pipulo tante Karbi Anglong ara che tuluk po. Ala itu mi polo declare hedat labang solam itu non kacining BJP itu. Ana itu jong si dumbom lang pulo tante Karbi Anglong autonomous state nang mi pusi bercini lo. Ahok pe jong autonomous state KI pulo tante Himonto pe dundelo Himonto na ningji dumpo. Itu man autonomous state nang meji pusi lang tum open ningji hai nang po ke. Sita mi polo Karbi Anglong non kidum to ya Karbi. BJP lo midun to ya Karbi atau bipot sino nanta labang solam the cepak lang ahead lo. Labang solam si dilarang teman kapacini lapan kacuning ri. Nang tumjong si nangisuma ceraji pulutang te penot ke Bangalong. Rat thurpak penat tum thurjok pe otomas te nang pinai penat tum handun haima. Labang so kuisyon nang tum adun haima. Nang tum tak helong ri han kacing hon pulutang te penop labang so mai pielo nang tum thurjok pe ningge tum hai nang ko nang tum ta hok pe autonomous state ke hang pulutang te jong si ningge hai he pulutang te lake rat han ka pachubai lapen ka chong thui pusi ang thek lake penap si klang ko Ada me long kidun na tum. Ano lo kisa Turpak na hindi. turpak sila siya tum ningge tum hai nang ko Autonomous state ng pisrak na. no po bang ke nang lifan Article 19 ng dalam pulau kita, freedom of speech itu man pila dalam kita. Nang ikaci hang nang ji, kelong nang ji aja kau nang lepas nang pielo, pulau kan penang tu penap Karbi Anglong atau kedo Karbi tu nang tu penap BJP meeting nang dun po, kupia joni lo, tangka joni tu nang dun ma, nang dep nang long lepas nang tu penap meeting nang dun lo labang solam nang tu labang so sab kamat habang BJP tha, jom si nang tu nang sumar parcing on he. Nang li dep cingon he nang li long le pelang cingon he pulo tang nang tum do ya shop nang li tum le ke ni li tum le ke poi gali nang li soma ta warni si chiru ek di lagi ni li po tum ke chok chia podlo po bang ke warni si elang tu nang li soma ta ni je pe lagi labang solam ne ning chibi noi autonomous state si BJP tum da autonomous state si hangbong lo pulo tang te penat Dr. Himonto Biswa Sharma Karbi Anglong ke bang ahot Thurjok pen slogan hangunoi no autonomous state no rest hangunoi lapen thurjok pen ame tum handak pen hangun hai namko jong si hangun hai he pulutan te lake ladak idun ana tum ke autonomous state ke hang atum kalilo lapen autonomous state nang ne potum lu pusi ni tum pi la bangso tok so basi alam tum han tum pachini Dia kaya kecing hon hiya tum lo. lalu lasi pini pinong dia tok so bang ke tum sa pana churu lo
apa itu mani pada curung lo pini lah pona pun kayak kuat besar klaim along pini Karbi yang long arat kami cini lo kacini ke jakong polong bangke Karbi yang rarapan afuar lo bangke thap tekan kasalang ni han curung lo tapi itu han share contribution bangke 6 sidul po bangke Karbi yang long atau kan lo Karbi akisar penceng lo hak osmarata 6 sidul polam bangke non cini lo labang suka pacini ke lake litu masar jaya kata komane ASEAN kali komane MP kali komane MLA kali komane minister kali komane Anglong thele labangso award kelong doctorate award kelong Padmashri award kelong tole 6 gram ke than kali alang jaya kata sa se than labangso lam nang litu ning cibitu lahelo inong et tokso ke litu masar panali nang so se chorolo pini labangso tokso lo man tong tekpot dan ini pana chorolo pasti pinang we tokso kan mangke di langsit dicek lo sa Karno. Karno.